nimin October ni samhni pariat in rin ni kha Hamas in Israel an runa civilian sangkhat zali chuang zet rong taka an tha cham a cholkar thum na chia ani a kan riat angin heng cholkar thum chung hian Israeli Air Force 10 Gaza Strip pa air strike tam tak nein Hamas ho mun ma tam tak an bom chia a Palestinian civilian tam takin nan thi pha bok Israel sarkar in Israel atanga Gaza lut thin mishing mamo supply zong ati top sak vek awangin Gaza mi puiten an ni tin mamo tlak cham tam takan neya andam doi in na to thlom hle bok khovel in Israel dem viau ma se Israel chuan Hamas in Israel mi an thren be Gaza an shuai ho mi zahni chuang zet te nungdam han chua vek ma chuan Israel atanga mishing mamo supply te Gaza thon lu thei ani lo thu chiang takin asoya mase khovel ramdang in Gaza mi puite tranpui andu ani chuan Egypt kaltlanga han tranpui thei thu Israel hian soin chung tranpui na le chom dol na bungrua te chuan Hamas ho hne na thleng tur ani lo wati thung hetianga Gaza mi pui tam tak mang anga anom lai hian Hamas hovin Israel hoizonga rocket anlaka chua chunzom ve reng thosi awangin Israel in air strike anei chunzom ve zelanga ya tin Israel sarkar hian Gaza atanga Hamas te an nuai chimia an then fai vek ma chuan indona ti top an tum lo thu an soibok Gaza atanga Hamas ho nuai chimit tur le an ral thuam te ti chia a an hun manei te thian fai tur chuan air strike nei ringot atok zo lo awangin Israel sipai te Gaza ram ria lut tura thupe kan hmu ruala lut ngal mai thei turin atira tangin in ring rangin anom ngala tin Gaza ru nan tuma wang hian Gaza marlama cheng mi puite chimlama in sa seng turin Israel sipai te hian an lo hriat tir to bok Gaza khopui nuaya Hamas hovin le nuai kong tam tak an nei awang le hospital le mi pui pun khom na mun then khatte ral rel nan le in hum him nan an man tlata wangin Israel sipai te tan Gaza lu chua hi thil na mai ani lova tin Gaza hi khovela mishing bit na ber khuwa te zinga pakhat ani baka Hamas hovin Israel mi le ram sang mi engemaw zat an kuta an kol boka wang te po in Israel sipai te tan film khur angai zual cholkar thum zet Gaza air strike nei ani hnu building tam tak bom chhiat ani a mipui tam takin an thi pha hnu le aladam te pon an ni tin mamo an tlak cham vek to hnu po a Hamas ho an chol du mai lo awang le an mission te po an la chua zo du lo awangin Israel sipai ten an lu thuk deuh alo tulta a nimin in rin ni khan Prime Minister Benjamin Netanyahu an Hamas in Israel mi an ruk bo le an shen be chung te muin an chung te chan chuak tur le suai ho tura Israel in thei to pa chua zel tur thu asila chumi hnu in Israeli Air Force 10 tun ma aya warzo ka air strike nei ngalin Gaza Hamas ho mun poimo tam tak an boma chumi rualin khomwal sipai te po Gaza marlam ram ria tenkle artillery tam tak nen anin zui lut ve ngal bok Prime Minister Netanyahu an he indona hian sual na laka thatna in ne na achan ngei tur thu asoya indona chuana o rei deuh angai mai thei thu le chumi tura Israel ain pe thu le Israel mi puite anin pum khat that thu asoi bok soito angin Israel sipai te chet na awanga Gaza civilian tam takin an thi pha awang le an ni tin mamo po mu thei lova mi pui tam tak an oma wangin khovel ram sang le pol sang in Israel chu Gaza mi pui te human rights palzut sak le khovel dan po za lova an pu a media sang in chung zonga mi pui ril ru suai tum chuan thil an kalpui na sa lebok international media tam takin chutianga Israel dem theina tur lam an ti chua deuh reng lai chuan Israel ep tu party suai tu le opposition leader te po an sarkar dem na thu soitir tumin international media te hian an kom ngun hle a mase Israel opposition leader le ep tu party dang leader lianten
an sarkar le an prime minister dem na thu an soi du lo thung Prime Minister Benjamin Netanyahu hi ramle nam himna na chula ni chuan rum taka chet du mai thin mi ani thu le tuna han sarkara phei chuan ama aya rum jok le buluk jok minister te po ane hial thu video masalama kan soi to thina chutiang mi ani awanga ama tantu le du tu tam tak anom laya ama ning tu le du lo tu Prime Minister ani na tanga pai thak du tu mi pui tam tak le political party tam tak anom ve tho thu te tin thamna lak le ei ruk thu buai te po anei mek thu le ko tina chungchang thu angai tu mek thu te po kan soilang to thina chutiang kara chuan Israel Prime Minister ni Reuben Rivlin ta siam hnu le Prime Minister thuthleng alu mek lai nikum masa sang ni somni pakhata chuan ama paithatur hrimhrima an rama party lian dang ngai danin ang nei po ni lem chuang lo te thok hova ama paithla sarkarin trom an siam ta khial thu te po video masala ma kan lo soilang to kha ania ma se chu tangrual sarkar chu atlaka Netanyahu bok aron Prime Minister le hnuwa etia Hamas te ne na anin kara buaina le indo na harap thak takalo chua hian mani maya ama paithatura tangrual sarkar din tu party lian tak tak leader pathum Naftali Bennett Yair Lapid le Benny Gantz te hian tuna chuan an sarkar le an Prime Minister hian thlop tlata Benny Gantz phei chu war cabinet a tel ve nge war cabinet a hian Prime Minister Defense Minister le Benny Gantz te hi an pathumin an oma an ni pathum ba ka hian observer pahni dang anom bok war cabinet tel velo sang ni somni pakhata Netanyahu tello na sarkar siam tu te zinga mi poimo pahni Prime Minister ni na te po loin ni chok Naftali Bennett le Yair Lapid te Kovel TV channel lian tak takin an komin zo na han zo de urenga chunga chuan an ni hian an sarkar an thlop tlat thu chiang takin an soi zel thung buaina chu atanga ni thum hnu October ni soma France 24 English TV in Prime Minister Hlui le Israel opposition leader Yair Lapid an koma akom tupa in Lapid hne na hian Defense Minister Yoav Galanan Gaza lutrin mishing ni tin mamo chi sang tuile eng thlengin ti top vek ani thu apuanga poi khoi tu po ni velem lo civilian te thlenga hetia phek sem vek mai hi enge ingai vedan ti in an sarkar dem na thu soitir tum takin zo na ha zota alapitan chu thila chuan ka soitur om velo Hamas ho ne na zodro an mani hi indo na chok chuak tu le amo phur tu an ni a an ni chau hi dem turan ni engwanga heng thil hi lo thleng nge ni Hamas ho zodro ti in a chang chuta akom tu pa hian in sarkar thutluk na hi thlop ti na em ni ti in a zota Israel mi te Juda an ni awang ngota rong taka thata ran ang maya that chun zom zel tura Hamas hovin chakna le theina han nei to lo na tura malak na le thilti zong zong chu ka thlopin ka pom vekani ti in Israel opposition leader hian an sarkar thilti dan chu apom thlap thu achang Hamas hovin mi tam tak ramdang mi te po tiamin Gaza shuain an reng meka chungkara tengrual nena Gaza khopui chunga inzui lu dua mai chu Israel sipai te ta na fin thak berangem ti in angkor hian zo na dang hazot chun zoma Gaza lu chua hi thil na mai ani lo ti chu ka hria civil mi tam tak shen be om mek te him na hi ngai tu tel nge yanga ya ma se Gaza hi Israel mi te ta na chiat na thlen tu ani non to lo na tu ra ta na kan malak na ero chung thil te chuan na dang lovang ti in lapitan na chang Israel veng him tura Israeli intelligence tele sipai te hlo cham na hi Prime Minister in thada wang le angai poimo tok lo wang ni theya soya oma hei hi ngei ngai dan ti in angkor hian politics rongka in zo na ha zo chun zoma indo na zo ani huna kan chet pel na lai te chu kan thlirin kan len le tang chu
tuna chuan kan nun theinan kan be meka Israel mi puite himna tura kan be angai tun minute som panga kalta maya po khan kan ram chim lam khopuya te chuan missile siren riat tur omin rocket le missile la ron lu drenga chung chu tuna kan ngai tua masak tur chu ani heng thil hi a thlen non to lo nan thei to pin kan be meka kan zo fel huna thil dang chu kan la soin kan la en le tang ti in Prime Minister kal chuak Yair Lapid hian a chang nikuma Prime Minister ni lai khan Palestinian ten an puala ram puitling an nei ve chul iti thui soi thina tuna kha ngai dan khaila nei thovem ti in angkor hian a zot zama la nei renge Palestinian ten an puala ram nei ve hian phua ma se chu Palestine state a chuan Hamas in ro an rel tura ni lo mi firfiak te hi in biak na kan nei pui ngai bok hek lo ti in lapitan na chang Israelin sipai reserve noi thum chuang in kole ta Israel chet na in Middle East pum puya ti danglam vek tur thu Prime Minister Benjamin Netanyahu an na saiboka Israel hi Gaza mai ni lo West Bank Lebanon le Iran thleng maya vai ma vek turin a in buat sai ti na hani emi chungchang hi engtin nge ithlir ve ti in angkhorina zot zoma engthil po lo thleng se chumi ma chon tur chuan kanin buat sain kanin ring khama so chet dan hian min thong a kan thlen non tir to lawang engthil po ma chon turin kanin ring ka ti hian indona kan chok chuakin kan chau chuak ti na hani lova Lebanon a in khuar Hezbollah hole West Bank ka Palestinian cheng ho te hnena tun buaina aron in rol lo tur hian thuron kan pevek zok tuna hian kan thil tonin min thong ani ringot lova kan thin arim hlua to zok Gaza Hamas ho laka be pui kan thak me kani a he in do na azo hun hi chuan Gaza Hamas anom to lovang he in do na hi Israel le Palestinian te in kara in do na hani lova Hamas ho hian Palestinian mi puite ai an o lo Islamic firfiak nun rong Juda an ni awang ngota that thin Christian an ni awang ngota that thin Muslim thiang zau deu te po an thiang zau deu awang ngota that thin poi sei lo mi pui no pangle tar thlenga thliar hrang ngai lo firfiak pol Muslim kulmuk Muslim ram din nani theina na khovel puma malak du pol nen kanin dovani a Middle East Arab ram an ni emo khovel mun dang ram dang te po ni se tu te tan ma ronin rol atul lo tu ma ronin rol lo turin kan cha chu antana thaber tur po ani ti in Israel opposition leader Yair Lapid hian a chang in khomwal sipai ten Gaza an rundo na ni a sang ni panga malam anga Gaza obele intum nge thenom ram tengen na anga in ka haipuan mai te chi zo ka ngem eng tiang chin nge he buaina hi to pangle ti in angkhorin na zot le a buaina top na tur chu Gaza Hamas anom lawang ti hi ani mai tuna Gaza Hamas horal thuam le an hun ma te kan ti chiat sak me kani a kan zo fel huna chuan Palestinian Authority in Gaza ro rel na hi changse a that karinga ma se zo na chan theilo tam tak le soilok theilo thil tam tak ala om tuna kan na ma saber chu Hamas ho then fai ani topri mai kan chunga an thil ti hi atam lulai to a abak thil dang ti thei to lo turin kan siam don ti in lapitan na chang eptu party ten Netanyahu sarkar hi thlop veka unity government siam tumna om ni in thu thang a oma Palestine state apian du lo burtu miro rum le buluk tak tak te Netanyahu cabinet a anom chungin unity government na chuan ni telve du angem tia angkhor zona chu unity government din rotma saber tu hi keima kania war cabinet a tu te po omse keipo khoi hmuna po omila kan mi te tranpui turin ka thok zelang tuna kan mi te an thime kania politics soina hunani lo ti in Prime Minister Hlui eptu leader nibok Yair Lapid hian a chang asoyang nge in war cabinet a hatel lo chung po in
Yair Lapid hian an sarkar hmalak na soisel mai lovin a thlop chhun zom charchara war cabinet siam fel ania a hming alan velo hnuwa po Kovel Huap News Channel lian sang sangin nan kom na a melma te beitura Israel mipui anin pum khat vek thu asaya Gaza tanga Hamas ho then fai nge yan ngai thu le Israelin an dam kho chu anan an be na konga Kovel ramdang du dan le be se dan ang thlap an kalvek theilo thu sayin thil thalo thleng zong chu Hamas ho wanga thleng ani thu asai bok Yair Lapid a thian pa sang ni samhni pakhata Netanyahu pai thlatura athurwal pui Prime Minister ni na te po chel masa a khatlai Israel Prime Minister lo ni to Naftali Bennett po in TV channel sang atangin zo na hadong hnem hle a mase ani po hian an sarkar le Prime Minister Netanyahu timwal pho zong le du khop lo zong emo soi che zong shrimmin thu a soi lova melma te do tura Israel mi pui te in pum khat thu le chu tiang ti tura an ramin dik na han nei thu war takin a soi thin October ni samhni pahni karkalta cholni thlaya BBC in nan kom na phei chuan Naftali Bennett hian ama kom tunu hnena Hamas ho tan zong hlirin BBC hian report in siamin video in ti chuak thina in za pui om ngoi ani Gaza mi pui te torna chau in tilangin in soya Israel no pang poi soi lo te torna in soi ngai lo ti in na ril BBC anchor hian Bennett hnena President Biden an Israelin mani in him tura dikna in nei thu asoi rualin in thin rim lutuka wanga dai swal pal in nei a hlo thu asoya US po in 9/11 nuwa an thin na rim lutuka wanga dai pel le ti swal an nei thu asoya hei hi ang tin nge ingai ti in zota US in an ti swal chungchang chu ama zot la asil theyang che kenina kan ti swal ve thunge ro chu kumsam ni kalta chunga khovel o kan lo ngai thla kha ani khovel du dan ngai poimo sakin sang ni panga a Gaza tangin kan sipai le Israel mi om zong kan la chuak veka ahnua Hamas in rorel na han lak nu po in khovel du dan zomin Hamas ho nuai bo tur hian kan pen chuak du lova kan rama rocket an ron kap lu reng thin chung po in nuai bo mai lovin Gaza hanom reng kan phalsak chu kan ti sualania Kovel ro dem tur kan ni lo atira tangin Kovel chuan juda te min tranin min ngai sak ngai lo hrimma dem tur po anom lo keima ni zokin Kovel o kan lo ngai thla Hamas ho kan lo zuwa char kha kan ti sual lania tuna chuan kan ti sual non le to lowang ti in Prime Minister Louis Bennett hian a changa Kovel du dan ang thlapa om chun zom zel chu an tum hmel to lo hle heng te hian an ram le nam himna na juda te in pum khat zia le an tran rual thiam zia atilanga an namin be na han to laya an eptu leader le an politician ten lalve shim chak na ril ru le sarkar tlin tok lo na ringot au chua pui te ban sana an Prime Minister Felfam Kimbik lo le ko ta e ruk thu buai te po ma chon ve mek Benjamin Netanyahu tha ti chak tura an han tang ho thei te hi an ro puin an ngai san om hle mizo te hi enge kan din mun ve ti le kan che ve la min chi mek tu politics boruak virvel te po clear tel chauzel kan tum tura nga ila tunata ne ro chuan heti chin hi ne le report se next video in mule theu kan tum don ya chumi ma chu mang thale ri vek phot ule